Ami manan nga FDG amang liliwak ken nagpakatawa mang kumpleto ti Domingo bayat ti panagin inanayo kabayakan nagpipinatek kay nga Ilocano. Afternoon, naimbag nga pangaldaw ti amin kaaruba, may sama na po ng aldaw, tintay pa nagkakadwa, itatang aldaw iti November Domingo. November 11 kaaruba, ayan, November 11, nagpartak ket 44 laengan, when upatapulo kanupat langinan apong aldaw, sakbay iti, siyempre, Pasko manen, aldaw ti panagiin na yat tayo amin. Kagaro, Jack, ti manang nabunot ko DJ somebody special itata para dyan ti Chris Jingle tayo dito 97.7 21 adatikas jay so nga ro dito mano yung ngayon seriales siya mo ni John Mark Pastor wan apo nga mga isagot kada kayo tinaduma-duma manan apo nga pakasaritaan dito yung laing apo kasamitan nga radio stations kat ni dagmayaman dagiti picture dito rawar tama na. Dati ladawan, daidi ko kuna mo ta. Ni Imelda Marcos. Madam Imelda? Yes. Sino ba niya may isa? Ni Presidente. Rodrigo Duterte. Dapat ni Madam Gloria Macapagal Arroyo. Wow, sosyal. Kita aman. Apawanti picture tata. Okay nga anyaman tingkay po braan. Anyaman tingkay po braan tatangkan ito, nakatugaw, nakaida, nakauldag, ano ba yan? Manarimaan nga mangal daw. Kaduan da kami nga road. Ayan. Manarimaan nga makipalan-plancha kadagi adati kuryente na. Kanji aming nga wampay aga siyempre nagbiro kami ti pagplanchaan. Et good afternoon matapo dita barangay Villa Beltran kini tatay ko nga agpapapigsa, tayo papigsa ka. Wan. Tatay ko nga Felix kan kadagi timitan na nibakot ko nga naka-duty itata together with Binibining Pilipinas candidate number 4 Miss Ablan. Ano tinagan naman nalipatan mo tataya na di sila panunod ko. Ablan? Yes. Basta Ablan. Hindi magkabisado. Basta jidakol teritos na iso dayayan. Atay mabalin mo nga. Ay! Aji laing ain? Yes. One. RHU ko na nalipatak. I-text yun nung nyanagan na. Yan. Ora siya nalipatak basta... Tay, agal alabad kantaan, tumaadar ka, mabaling mo pagkapitan jaritos na deta nga ganyan. Anyway, thank you so much ti anos mo, kabsat nga mang tartarabay kini tatay ko. And of course to my wife. Et may saman nga sunatan, sagot mi kata kayo, apo. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamed kaniya. Denggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang idim, aditan na ginili. Violi Ablan, kanutinagan na, tanak text ni Engineer Kokoy Terte, kita aman, very supportive. Thank you so much. Sibay, puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwek, ikarin yuri, ayat di damdamu. Tinairot nga arakop, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayam ti aprus apiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng mangtitileng itilapayag. Umay kan lobiyag ko mailiwak unay ken ka.
Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayaten ka, kasta ka magkaniya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idim, aditan na ginili. Denggem to'y gutob, gutob to'y pusok, aw-awakan na ka, denggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwek ti ka rin yun, ayat ti damdamu, tinayrot nga arakop, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti Akek na samsam, itngem tagapulot. asabayan ti ap-aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, mangtitileng iti lapayat. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinayrot nga arakop, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agek na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairut nga arakop, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agek na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ti bukbukot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ti bukbukot. Sombro mananabalik ni Doa. Okay nga ro, tingkang pa nagyaman. Ijay kumpanya po nga ng nangala kada kami di rabi. Juan. Yan, nagi ti Misha. Misha. Misha Agro-Industrial Corporation apo. Kita ay may samat katigiti manufacturer tinaduma-duma apong pesticidio, insecticidio, Herbicidio. Sirejo. Hanapin Ju. Ado nga Ju apo di jay. And Igmidyo. kitaan tayo. Igmidyo. Agsasabalin sa di jay. Kaya kitaan tayo no maipromote tayo dahil tayo no sumarsaro nung aldaw. Takas na kahit apo ti agpa Komersyal. commercial kanyahan. Sila ti mang-endorso talaga. Gawatan kayo tayo. Controller. Controller. Controller kung kunata. Okay, good afternoon. Kena natin bakit ko happy birthday to Nestor Balutan from LBC Family. Ti request na kanu kata jay inkaman. Oy, kita aman la. LBC Family. LBC. Hari ng padala. Isa tayo? Haan. Nangay. Dati nga dito mabini dayta. Suki dayta ni Engineer Coco Iterte. Just kidding. Okay, LBC siguro ko yan. Hari ng padala daytan. Daytay no order mo kumang dagitay ita Lazada kita nga i-deliver. Ay wana. Kada kiti man na rimang online na kaaruban na imbag nga daw tayo amin. Nasa din naman apong lugar ti inyo tatam. Hong Kong, Singapore, Planas, Villa Carmen, Corintina, Australia. Apay nga ta kaano nga ta nga dumteng met iti Panganolones siguro. kuryente jay ayan tayo. Aminen nga aglawlaw nga barbarangay. Pati no magnatag pa Santiago nakasilaw no sumang pagkadiyami. Apo kakaasi kami. Maday, dandanin. Baka daw bigat siguro, minumartes ko namon, tanaw ka. Sapay adagi greetings no kanya nga taga-isil ko kaslang ko kaya nga basaan nun. Tamalagip ko nga awampay kuryente tayo.
Anyway, makaan-anos kami na apo ka nagmayat. Ana, DJ. Nasanay kami. Masanay. Maruwam ko na. Maruwam ka nga. Awan ti kuryenta. Maruwam. Awan pa ganas ko charge. Tawon charger mo. Pag-chargeran. Nag-cellphone. Okay, sino na kita online? Bisbisitas sa itatangalaw. Jilin Bugarin, watching here in Bloomingtreet, Manila. Wow. Maulawak sa Mildred man, mga kuya. Naman, ha? Para man ni Rivera Dave. Pa-shoutout man na po ti family Parcasio. Dito ay San Manuel, Isabela. Salamat. Ayan, na yung pagkamalamiam nita, Parcasio family. Parcasio. Hello mga idol. Asin na po, may kuryente na sa mga baryo ng Isabela. Naku, hindi nga rod karaman. Godly. Hanga karaman, Tibilla Carmen, ta siyempre, Jadi region. Baamon. Nohanda nga iraman nga pagsilawon, ti barangay tayo. Tilad na. Para naman ni On Call Cuesta. Hello. Good AM po, watching here in Athens, Greece. Wow. Dagiti lugar nga po raw, iti pasdag. Kanta anda ka no ti isil ko. Isil ka. Barbaring nagsilaw. Anyway, kung ano to yung text line over 0915-071-3686. Bayaw, kung ano to mangipatayab ka man ti sa miweng ta ididikar ko. Amin nga taga San Antonio Jones. Anay bagal daw bayaw. From Sam Morales. 307 nga madipulos nagparang kanyak di nagpakasarda di nagpay iniyaban kabaam ta agragsak mo dito sige okay as requested nga rin tatay dahil nag-birthday ka no Inkaman Natong palentiara pap ko ang mga asawa Itikap-kap nekak analapsat araw marampa Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila Lupuan ng namsek nagmaris raban musipin na lambaga Sumungat di altar ay nagswerte akong kunada Bisan di trahe na butaw ti bukod na ay nakalapana Kastala itibiyag makatawen min nga ag den na Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na Inkaman maisa ang kalpasan nga Inkaman pa'y agsagat ti paraangan Inkaman kalanga Inkaman kalanga Inkaman pa'y aglabaget kalpasan nga Inkakirkiran kusina ken sileta Inkaman kalanga Inkaman ay nagla Inkaman Adi kayam nag-MC di kalman ket asawa ti pastor. Isu nga kabagyam mo laag. Wow. Pastor ti apelyido na. Pastor ti may isang sekta. Isu nga hamo mabalin nga angaw-angawan. Hanga kaputa sexy ka apamumutan na digdigaan. Natong palentiara pap ko mga asawa. Angem sa balimet tintiturong jak ni namnama. Barbareng mamaliw, anus kendungoy pa ay kulata Tawen man naglabas isulat, tat man mandar na Inkaman mangisa ang kalpasan nga Inkaman pa'y agsagad ti paraangan Inkaman kalanga, Inkaman kalanga, Inkaman pa'y aglabaget kalpasan nga Inkakirkiran kusina ken sileta Inkaman kalanga, Inkaman ay naglaing kaman. Kali-kali sa amin na po, katundungag, kada kami dito Hong Kong. Good afternoon, apo kada kayo nakatadutan yung nagmi-meeting itatangkan ito. Jim bagam tatay. Ano? Ajay abo James si Drabe Sikati mangilolo ko nga siya. It's a part of the show. Natong palantiara pa ako ang mga asawa Talong tibunga ni ayan inan saklat ka Siya kundi na maliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa Gapugan ni ayat ay takdara kun iti pamilya
Inakman, mangisa ang kalpasan na inakman pa'y agsagad ti paraangan. Inakman aklanga, inakman aklanga, inakman pa'y aglabag at kalpasan na inakirkiran kusina ken sileta. Inakman aklanga, inakman ay naglainakman. Naibusabi kiti titimak kun kang kansyon ken siyempre bumanog ko tirabi ken puya mo tan at na-confine nga rin ni tatay and sabi ko mata agsublintifig samon tatay ayan agsinsinublat kami ng duty tata nagkaroon sulat abot yay throat na basta tanda sige okay makalkalaban jero pagaraw. Basta di ka agyaman ta makaluban ta handa makita unay dagita ko mumlatan. Di ka di hindi kaya mo nga makalkaluban ta medyo proud kan. Anyway, anati numero 1 nga sikretong balong mahamoy pagkati brand na apay nga nagsublin ti Kutis ti ubing itarupang. Apaw, tas lagpay pesyo banda. Kutis tubing nga nidugmam. Great afternoon kapamilya. Shout to the family Ringor dito porok sa isa na buwan Santiago City habang dito'y tinga karayan nga mangmangan kalkalpas naglaba. It's me. Kian. Bagpay kanya yun, nagmay nga taglabat na karayanin. Hello, kaaro ba, June? And Margaret kumandi to Arabiat. Unton bubot, makapulay. Doming dakkel Billy Gagasa from Boys at Sari. Saong arado atokol. Itimat. Sa Facebook. Kablao para iti Malab family ti Rizal Santiago City. Watching from Dubai, UAE from Jeffrey Malab. Ayan. Watching from Doha, Qatar, from Ruby Precious. Papok Kauman, JM from Hong Kong. Thank you from May. Hi guys, watching from Calgary, Alberta, Canada. From Nessie Salcedo, watching from Hong Kung naman Marilu Bangloy. Hello mga ading June Cereales kan John Mark naman Lorenza Pagirigan. Wow. And of course, advance happy birthday kini Boss Mino Bigat. Ito 13. Ninang Antonina Bakilit Fernandez of MPDC Office, LG Ramon Isabella. She will be celebrating her birthday. And of course, on November 18 mat ni kumarik nga Emma Manuel Fernandez. Ano ti birthday Well, into November 24, kung kuna lang kawanan dyan. Ito November 17. November 17. Digita Solano. Ekikda. Dapat ito no Martes. Di ka matanagan. Naman pa ite. Contract. Adan, hangin mo gaputa pay kontrata. Verbal pa lang. Pero medyo social tama nga mintat na dapat kontrata na di kadi. Idi ki text dalaan ka apantan oreno madipay nga sigurado mapantan. Tataanan. Oreno sure na onti kontrata awan ti FDD ngagparang. Kita man ay baga daw yo. Lolong June and Apong Gusting. Pagkablao man ati lolong ko. Kagawad Jonathan Gagasa dito'y Barangay Arabia at Tiague. Pa-request man di makaulaw nga Mildred. Cute Charlie Dimian po ito. Sigurado nga ta nga cute ka ba? Dapat tinag-text dito. Great morning John. Binibati ko po ng great morning sa lahat ng mga kasama ko sa First Vita Plus. Sa lahat ng grupo ng Top Speed. Yung napakikanta nga yung Sokisok. Alay ko po sa mga kagrupo ko na nandyan sa Carig Plaza Hotel. Ang bumabati, Kelly Pasqua. Salamat po and God bless. Wow. Hello, Kuyang Jun and JM. Kablaawa man dagiti anak ko ni Christian and RJ Serra. Nito'y DENR na milangan Alfonso Listefugao. Kat amin nga agnagdangagan dito sa stasyon nyo. It's me, Virgie Somera. Thanks to read. Kunana, wala pa talaga. Kunana. Thanks to read. Thank you for reading kung anong nakakabsa. Thank you for reading. Mildred Manmanong, ni Jeline Bugarin. Hello po, watching from Singapore. Request ma'am tumang para jay asawa. Ano naman? Face lakay ko. Ano naman? Wow. Jaya Villa. Adan saki date. Anyway, dito na po. Namadi nga talaga ti karabo ko puso magsagid. Dito na mo, sonata nga maulawak Mildred. Garka, dati naging PM pa dito niya. Naku na naman. Kablawang mandag ito padak.
nga pandak ko na nga mangan ita dito Hong Kong. Ni Ading kan ading ko na ati Emeline. Ay, ni Emeline niya daw. May sakadag iti grand finalist dito. Iti Couscous Challenge. And of course, nagiti pa iso amin nga dita nga miyembros ng opisyalis ti FDD Hong Kong chapter. Good afternoon kada kayo. Kantay kapintasan, tan naglabasit day taropam. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaubedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsagan naan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sa ulikod pa ekstensyonam. Angem kumaisarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinang aklon kaniyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analibet, Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipatpatek. Adalagarut ken kandi kapayla amarmarnet. Kunana dito'y hello ka Aruba madama manon titingag iti programa yon tanag day off nila kay kon madama mo lang nga dumdumag ken nakaidda kami itata tinganat aldaw nakaules kami Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimet, Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipagpateg. Adalgarut ken kandi kapayla amarmarnet. Si kantay kabaknangan tilad at pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti up-ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-ano nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapatek may satlakay mo, tay nang aklong ken kat si bubuu. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Aja nag-text ito tayo ng iti greetings na awan sa bali nuhan nga ni Kabsat Rubelin Avila. At congratulations once again ta nag-day off nila kainan. Ta idi kanugayam bagyo mayroon ranamot nga day off na kung maisumo di ka adda day bagyo. Idi kan madinga nakaawid. Idi kan adaman sa bali nga napasama kan haman nga nakaawid. Iso nga nga pulong aldaw nga nakarkarupay ng bagyo tinari na ni Kabsat ang Rubilin. Drought kung natagtuyot kano katagiti nga panahon. Pudpud no nga nag-flood ita aglaw-law ngam isuna kaputaawan nila kay na drought kano tinari. Kita man nakan happy ay belated happy birthday kano kini Jefferson Navarro. Ay kini kagawad. Kini kagawad, siyempre, kita nag-celebrate na idikat at dak di jay Villa Beltran. Tapin manaw ni Bigoy, napangkanubiit, anaman da jay termina, nakimiting. Kita mo sa variety style da jay. Ano makapangkano nakimiting, tagayang birthday ni... nakimiting ti di grupo da. Di grupo da, di jay, anaman da jay nga grupo da di jay. Timpuyog. So once again, belated happy birthday king ka. Kagawad Jefferson Navarro. Kantaan niyo man ti birthday song. Kung ano, di ka mapkablao. From mama kan papa. Kung ano mato kan pato. Wana medyo i-shortcut naman kami. Nadaduma talaga maikaglis ka. Instead ng mama, kung ano mato. Wala, dati MA tapos kay number 2.
medyo number. makapatikaw mga talaga. Okay? Kung naman ni dito yan, Maxlin Felipe dito yung Facebook. Pabati po yung mga taga-Kiling, Rojas Isabela, mga idol from Maxlin Felipe. Hello, kung naman yung Tinelli Mariano. Hello. Wow. Welcome back to Hong Kong. Yes, nakasubli ni Ikit. And good afternoon mo tingkad dito sa amin ng kapamilyano. Dito ay... Ang Batali. Batali. Ang Batali. Ginaldo. Burgos, taga Burgos ni Richard. Na siyempre di kita Burgos. Burgos Gilia? Na. Unsa. Unang bata. Ang Batalin sa dayayon. Jinti pala da nga jig pakorban nga kasi yan. Burgos sapay lang. Hindi ka mo. Ang Batalin ang sa. Batali. Whatever. Basta dyan. Kurbaan ko naman Wow. From Burgos to ang Batali. Oh, diba? On the way. Hello, hi po watching from Hong Kong. Kano ni Heart Limbawan. Ayan. Wow. Kano ni Vanessa Maranyon. Para kay Manong June. Kana ading Jeme somewhere down the road. Thanks. Kano ni Slow-Mo Turtle. Tinagan na. Watching from Tabuk Kalinga Province. Kano na. Get well soon for your tatang kano. God is good. Ading June Cereales. From Lorenza Pagirigan. When, pero ni, okay. Manong kablaawan mati family Mateo dito barangay Sinili Purok 2. Kablaawan pa'y adamanang ko Joan Josel, Judy and Manong. Kablaawan pa'y jay duwa nga kaanakak. Isu da Jorens tabuan. Ken Jorens tabuan ken Ashley Kate Urbano. Ito yung kablaaw. Jerwin Mateo Manong. Kantahan niya madajay. Kuskos isagot ko kini mother ko. Mother Bells na. Okay, it's 44 days before Christmas nga talaga. And our time is 39 minutes after the hour of 12. And you are still with us. Your Manong June together with John Mark. Yes. Apo. Adilaeng. Itilaeng. Kasamitan nga radio station tintahar kagaya. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Oh, nga rod. Belated happy birthday kagawad Jefferson. Dito sa natang awon, dataman. Dataman. Kada kiti sa amin na nabo nga taga Vizcaya. Taga Valle Beltran ka man. One. And sumala kayo, amain. Pucha Ifugao as well as any point of Alfonso Lisa, I should say. And Mountain Province. Mountain Province. Napay da kiti mga nagitay amo na abo nga salaan dato yung sonata. Good afternoon, Kamsat Kathy. Uy. Awat tundinukmaa pun ka ay ayaman. Intaro ka amaa sisiwit una ata. Nukad no kamanyo kayan na imayo. Iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko. Mensa. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lulumawaan, borboron ko. Sumurag no agamanyo tasa ko dinampaamo. That's fine. Kurang namin nga talaga ti availability of lights ito yung nagti-studio. Nasasaya at kumatilangatan no, medyo naka-spotlight. Nalitam lagar da taon. Namumpay sila. Awanan, hindi na makita na.
sa tuon sisiwit ko. O bilit ko, to'y bilit ko, nurumwara, tugtugot ko. Makaungat, no igaman nyo, tasyak lang tinampaa mo. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumbawa borboran ko. Makaungat, no igaman nyo, tasyak lang tinampaa mo. Mahit ka na Ilocano na, kung nanay kabagis nga bigoy. Wan. May gayam ti Ilocano na. Ano? Kay bilit ko. Medyo realistic. Daksang gasat lang ta. Ta? Awan ti umungot kanya mo. Naguted din. That's it. A song called Sisiwit. May sa ako nga sunata nga. Nagtao. Ditipar na ta kalinga. Okay, napay di kita mga pangablao dito text message. Actually, kano tayo kaya man. Kaya. Naimbagal daw kayo. Kanyayo, dyan mga kablaawan man ni Kuya Reggie Jelay, Jen Fritz nga, pumayang pang. Kablaawan na kapag ni Bani de Vera. Ipato karong manong. Dadya ay, balsen ni tatang. Apay Diyos ko kay ayo na tayo dito tinaliday nga sonata. Adan sakit ipagdaldalanan na datoy. Ading nga bani. Anyway, kadagit so amin na po nga dita palengkeng mandariman nga agpukpukis ken agpapapukis ay ket umisem tayo amin. Ket dilip-lipatan na po nga kitaan tulogahit kayo. Baiti natadam. Okay, Sir Jun ken Sir JM, good PM po. Please greet my mom, Lorena, my lolo Miro, my cousin Joel from Boboy, Toledo. FDD fan forever. Yeah. At Purok 3 Centro, Ramon Isabela. Thanks and God bless. Amo ulat dito na basta kasi nga sa una FDD fan forever. Forever na. Nagadon. Wang around. Nakadanaw. Kasi kamo labsam pamupil. Na. When oli bagami man apo pagami kada kayo ngano kaya iyo apo nga mabasa di text yo maminsan laeng. Tano oras nga nag-text kayo manan mapantuman di number 1 di text yon. So instead nga mangrugrugi kami ngamin di baba. Let's say number 26 aji basahin me. No number 25 kayo kuman sumaro-saro no ta nag-text kayo ulit mabangkay man di number 1. So ti basahin me di 25. Kasday apo. Kaya may sabi nga text message si Mang Pat kaya Manong Aldaw Mat nga awan iti text message na dahito ikaputa may samot kada kiti biktima iti bagyo brown out kaya dik amuno natuyot mo isuna nakasta kumikap sa nga rubi. Kuna na good PM ka aruba pagrityo man ni Manong ko bingo ta agpakariri kanyak nga alaan nanto Barrio, salamat. God bless. Apo, kadilaki di maikalukaran mo tan ni kabsa ngasyo ni mo tan talakay na mo tan. Istupay. Anyway, kabsa ta bingo no nyaman ti ayam mo itatan. Tay balay da. Tay pamalakat mi ngaliklikam ti umin-inom. Iti makaulaw ta ang mga nuhaan to nga sapot ti pakaisab itam idtan no agawid ka tanagado pay lang iti wire iti isil kung agkaraywara. Di ka mapan di paarmi ta talaga nga nakawara pala dagiti wire. Iso ti pa kai badangam ko na da hanga datay sapot ti lolo. Batang one. Okay na imas. Once again, good afternoon kada kini kabsatasyon ni Bulata. Ay Burgos ka palang gamit Yes, Burgos. And thank you so much Kabsat Adel. Ta kanayon kalatang naka-tune in kada kami. Ta syempre, no di ka nga ag-tune in ay kat
kusilapang ka. Itagal malam tunggal agsabat ta. Okay, naimas nga bangal daw yo, Lolo June, ken Lodi JM, kablaawa man ading kong Yuri tagoding, nga madama nga, agin inaw kasama ken ni Papa Eugene, ken Mama Maribel tagoding. Ken kasamat ni Lolo Gundo, ayan, ni kumpare Gundo, ken ni Lola Baby tagoding, Lolo Rudy, ken Lola Lina, Kaasi, dito San Sebastian, Ramon, Isabela. Para kasi po yung mamimiss ka Ilocano version atin ang kablao ni Yumar Kaasi tagoding of BFAR, San Mateo, Isabela, 3318. Kompleto with matching zip code. Zip code. Dalang kurang na, one signature na. Anak ko na ta. Kablawag man na ading ko birthday ton bigat. Kan nilakay ko nga birthday mo ton no 28 manong kan JM. From Melvin Cerezo. Kala mo ni Dencio Barit. Watching here in Kauai, Hawaii. Good morning to all my relatives there in Jones, Isabela from Dencio Barit. Watching from Hong Kong po. Sa request naman, basol ko kadi from Maricel Pilor. Basol. Ano to? Birthday Grace, November 19. Ano naman? Ano na? Birthday Grace. Ano naman na November 19 from Marilu Bangloy. Hello to Auntie Lisa, kabaw? Yes. Naka-online damat na. Okay, na yung banggal daw yung kabsat yun. Kan JM, kablaawan na kami man. Yung Barrio Ranyaga. Nayon. Kita aka naon ko na. Dumdumgaga. Kada kayo. Nakasti nga. Madanon ti oras sila sa 12. Dito Sweet Radio. Agito'y Apok, Amakukulit, Asina Daryl, Glenn, Drizel Glenn at Ruben Glenn at pa-playman di Congresswoman. It's me, Nora Bayo. Hello kalugaran na mga oras yun dita. Studio watching from Canada from Owen Brian. Good afternoon my folks. Sir, pag-greet dito sa La Union. Thank you kaya ni Mary Jane Ortiza. Watching here at Singapore from Flor Abe Blas. Naimbang Tengan at Aldaw. Ano naman? Yung manong June kan ading Jem pakablaman ti pamilya dita turod sur cordon nang nangruna kan bakit ko Rachel tay balasan ko ni Razel kan tay barok nga bangad ni Ivan Jade agyaman aktoy nanomo Romel agputi panlasib taaw Aba Kingdom of Saudi Arabia. Kaya timo di apong arik ang greetings ko nito. Hello nembang aldaw you for decade duo. Pakikablaawan nyo man ti happy birthday ni Vice Mayor Ma'am Elvira Spado dito Jones. Greetings from the Legislative Department. Ayan, they're requesting for the song Willingly. Thank you and God bless. So kada-kadi so amin ang apong empleados. Ayan, kablaawan tayo. Empleados ko for the people of Jones Isabela. Kablaawan tayo apo iti Vice Mayor tayo idita Ility Jones. Kaya dito na po request yo. Kaya nalabi dito yun na po timaudi nga sunata mi for our first hour. Kaya nagsubli kami. Kalpasan tinakaan. Ado apong commercial. Awampay mo na isalang. Awampay na isalang. Ay kaya damdama siguro. Tumara ito man dito unugan. Agkaratot naman ni Melvin nga mangisalang. Anyway, our last piece for our first set. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you too, baby, and I want you, and I want you too.
it's fate for us to wait until our love can be, Tama. then we'll wait willingly. Ready, Tokol version na. Tokolam, dahil may isang nota na. Mayat sa. Sige, Tokol version. Pati ka mali dali. I love you. May salaan. Ay. I love you too. Sa. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Yan, kadagiti online na po ti Facebook. Isardeng mi pailaeng iti post me, and then we will be back with another post for our second set. Thank you so much. Ito na po ti Patalastas.